ассалому алайкум бинандагони азиз, ҳар яки шуморо ба каналам хушомадед мегӯм. Умедворам ки хуб ҳастед. инҷа саҳаре, ман мактаб рафтаистам ва хостам ки аз рафти корум каме ба шумо видео гирифта нишон диҳам. Офарин, зато сиёҳ накарди. Офарин. Анаиҷа ассалом менависем. تو هوای پرکدنده ما انا کنیم و کنیم اینجا باشه ما ای کار آمدم دخترچه گرفته حاضر باشه برای بگانی را منتو میکنیم و ما یک تا به سوال های شما جواب میدیم. حاضر ممکن در ذهن بسیاریات باشه که ما چه با زبانی تاجیکی گپ میزنم در درس زبان روسی. اینا صنف‌های دو هستن. یکم ساله که زبان روسی میخوانن، اگر با زبان روسی همش گپ زنی اینا نمیفهمن. برای همین یکم با تاجیکی میفهمانشان. آستا در رفتی درس روسی گپ زده یاد گرفتن میگیرن. بعد میخوام به سوال های شما جواب دیم. شما سوال دادین که من قطعی خشتامنم زندگی میکنم یا خانه علایده دارم. نه، من قطعی خشتامنم زندگی میکنم. ما هممون یک جای زندگی میکنیم. بعد یک تا سوال شما که دختری ما چند ساله؟ دختری ما 1 ساله و 6 ماهه. با شما سوال داده بودین که وقتی که من کار میرم دخترچه مرا کی نگاه میکنه؟ دخترچه من نیانکه داره، در خانه نیانکه میبرم میسپارمشه تا بکنی را نگاه میکنه. اینجا ما منتو را کردیم، تمام کردیم. بعد من قطعی دخترچه خانه مادرم مهمانی رفته استم. با شما گفته بودین که خانه مادرتون یک بار ویدیو کردمونین. من این ابزار خانه مادرم در شما نشان میدیم. از خانه مادرم با شما تماشای خوب خواهانم. امیدوارم که با شما مخول میشه. ویدیوی آخرانه که ما درباره خودم ماندم، از هر یک شما می‌دارم که ویدیوی مرا دستگیری کردین، لایک ماندین، کامنتاری نوشتین، подписаться کردین. کوشش میکنم که ویدیوهای نغز مونم بهر شما. اینجا باشه مهمان خانه مادرم. قالیناش برای چی جمع کردگی؟ برای آن که با دیابت شده افتا میدره قالینا سفید نشوند گفته جمع کرده میمانه وقتی که در خانه مهمانه باشه. بعد شما سوال دادین که من شوهر دارم. بله، من شوهر دارم. با یک کسی دیگر نوشته که شما شوهرتان جدا شدگین؟ نه الحمدلله من شوهرم جدا شدگی نیستم، خانه آباد دارم. اپاهایی که سخنهای نغز می نویسین در ویدیوی من بسیار از شما می‌دارم. خرسندم، هزار رحمت که شما گپای خوب می نویسونید. اینجا باشه حوله مادرم. بینین چقدر حولشان کلانی خوشروی، کلدارشان هم کلانی خوشروی. برای معرکه گذرانی به حد نغزه، به حد ادابنیه. بعد من آمدم خانه مادرم ده کم ترساوز کردم و چه دختر شدیم خوردیم. یک شب ایستادم در خانه مادرم با پگش وجه خانه شوهرم میرم. حاضر باشه میخوام درباره کاری فبرلیک کم در با شما نقل کنم. بسیاری ها سوال میتین که فبرلیک ده با ما وقتی که کار ده میتره ما باید چیز خریم و فروشیم. نه، مقصد اساسی فبرلیک این خرید و فروش نیست. شما میتونین که برای خودتان خرید کنین. مثلا شما به همراه به فبرلیک هم که در خانه‌تان هر ماه فری میخرین، صابون، آینه، همه چیزا رو میخرین، زبونای پسته. اگر که شما در فبرلیک رجیستراسیون کردگی باشین، شما میتونین که همه چیزا رو با نرخ ارزان دسترس خریداری نمایین برای خودتان، برای نزدیکاتون. فبرلیک همه نمودی چیزا داره، خوراک، لباس، کسمتیک، همه نمودی کرما، همه نمودی
мисол барои қолиншӯӣ, барои дег сафедкунӣ, барои ҳамаи чиз Фаберлик ҳамаи намуди средстваҳоро дорад. ҳар як чизе ки шумо аз Фаберлик харидорӣ мекунед бахча балл дорад. баъд каталоги Фаберлик 21 рӯз пас нав мешавад. агар шумо то 21 рӯз аз 100 балл карден уже шумо оиликда медроед. баъд вақте ки шумо якум боре ки регистратсия мешавед дар Фаберлик ҳамаи чиз дар шумо 26% арзон мешавад. занҳои азиз бетараф набошед. ман номерҳои ватсап дар комментария закрепид мекунам. кора бепул мефаҳмонамтон, меомӯзонамтон, ҳамаи нозукиёша мегӯм, ҳамаи секретҳоша дар шумо нишон медиҳам, ҳамаша ёрдам карда кора мефаҳмонамтон. агар ки хоҳиш кор кардан дошта бошед дар ватсапи ма бинависонед, ман ҳама вақт ҳаматонда ҷавоб медиҳам. ҳозир иҷа боша, ман хонаи шавҳарам рафтаистам. баъд шумо савол додем ки шумо куҷогиен. ман оилаи худмон аз ҳамин шаҳрая. оилаи шавҳарам боша аз Панҷакентан. чӣ гуфтаним дар пораи Панҷакент бисёр шаҳри нағз, мада бисёр маҳбуб. ман уже сеюм чорум бора ки мерем ҳамуҷа. айраҳош сар карда то ҳамун даруни шаҳра беҳатам хе манзараҳои хушрӯ дора беҳад тамошо карда меравам. одам хе роҳат мекунад дар 5 соат раҳай намефаҳми дарози раҳ ай хушрӯги атрофа раҳа гузаштанашам вақта гузаштанаша намефаҳмӣ. баъд касе савол додае ки шуморо шавҳартон ҳичи намега. охи барои чӣ мара ягон гап га? мара ҳамавақт шавҳарам дастгирӣ мекунад. хонаводаи шавҳарам, хонаводаи худам ҳамавақт мара дастгирӣ мекунанд. ман аз онҳо бисёр миннатдорам. ҷа боша вақте ки ман омадам расидам хонамда ки якҷо меҳмонӣ файрод кардан. имрӯз рӯзи оддих буд, рӯзи якшанбе буд. мо ҳамакаса меҳмонӣ рафтем як ҷои беҳад хушрӯ. ҳозир ман барои шумо навор гирифтам. ҳам хе хонаҳои оддии хоксорона фикр мекунам ки ҳамада маъқул аст, ҳамада писанд меояд. ба шумо тамошои хуб хоҳонам. умедворам ки ба шумо писанд меояд. охе ҳамҷа мада форик хушрӯ ҳоли мерам хе хонаш. янгач бе ангуротона намечине? ҳоли напухтиам хуш. не ҳоли аймо ҳам начи аймо ҳоли вай хе об нагирифтааст хушрӯ. иҷа боша мо ужин кардема. баъди ужин дараи хона рафтан духтарчамонро якта парк дровардем камтар бозӣ кардан. баъд хона рафтем. рӯзи дароз дар меҳмонӣ будем. хушрӯ хона рафт бо баъди меҳмонӣ парк дровардемша бефараши дара ҳамхе хош бурдак дар дасти бобош. ин касо бошад падару модари ман, яъне ки хисру хустоман. не ки ман ай рӯзе ки дар ми хонадон келин шудам, ман дадаву оча файродшон мекунам.
духтарҷони мара да дасти бобош хоб бурдак. омадам ба таговара мондум, шахо рафтак. раҳмат ки видеои моро то охир тамошо кардед. умедворам ки ба шумо маъқул шудак. то видеои навбатӣ, худо нигаҳдор.